Danas su sekretar opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove Bojan Kovač i Ana Rodić, članica opštinskog veća novogodišnje paketića, uručili korisnicima Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Plava ptica koji su smešteni u objektu stanovanja uz podršku u Kuli. Sekretar opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove, gospodin Bojan Kovač, i članica opštinskog veća, gospođa Ana Rodić, su danas novogodišnjim paketićima darovali korisnike Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Plava ptica u Kuli. Jedan zaista lep gest, gospodine Kovač. Pa, trudimo se, opštinski odbor Srpskog pokreta obnove Kula, eto na ovaj način trudi se da ovoj deci, korisnicima, svoj našoj deci upriliči srećne božićne novogodišnje praznike i nadamo se da će ovakvih akcija biti još. Gospođo Rodić, vi kao članica opštinskog veća, evo vas ovdje danas sa korisnicima ovih usluga ovog doma. Pa evo sad da ne ispadne da politiku stavljamo u prvi plan, jer ovo je zaista po meni dovoljno je da vidite okolo, da vidite da ovde u Kuli postoji jedna institucija, postoji jedan realan život korisnika koji je daleko od stvarnosti, od jednog života svakodnevnog, ali su ipak spremni da se raduju, da se po njihovim licima vidi da je njima jako drago što se njih neko setio u situaciji kad je pitanje da li oni ikog imaju svog bliskog ili dragog. Ali eto, mi ih nismo zaboravili. Za koji dan ćemo ovde doneti i neki kancelarijski materijal, stolove, računare, jer neko od njih će se sigurno moći služiti sa tim. I prosto sam, kako da kažem, i ganuta i srećna što učestvujem u ovakvoj jednoj aktivnosti. Pa pre svega oni su zadovoljni ovim paketićima i ovom posetom i naravno i svi mi kao radnici udruženja. Pre svega nam je važno kada neko dođe i otvori ova naša vrata i time pokaže da je zainteresovan za ono što mi radimo i za život ovih ljudi koji ovde stanuju, a naravno ovo neko da kažem vreme kada su praznici za sve ove ljude koji nisu u svojoj kući i u svojoj porodici je jako bitno da se osjećaju, kako da kažem, što lepše i sa što više pažnje i zbog toga i želimo da se zahvalimo i Ani i Bojanu i ostalim članovima koji su dali prilog za ove novogodišnje paketiće. A kažem naravno da pozivamo i sve druge ljude koji prosto, kako da kažem, ne samo u formi donatora nego u formi sugrađana, da oni u svako vreme mogu da dođu, posete ili ovaj objekat ili onaj u Leninovoj ulici i vide u stvari što kaže Ana kako izgleda realan život ovih ljudi i naravno da posvete neko svoje vreme, kako da kažem, u razgovoru ili druženju sa njima, nama i to veoma značajno.